Kei te pukuriri ngā rangatahi Māori ki ngā whakarerekētanga, ka toko ake ki wā rātou penihana, i raro i te kaupapa penihana hou a ngā hinara. Ko tahi o ēnei rangatahi kei runga i te penihana taiohi, toko rua rāua kei te kore mahi, kāore arāua pūtea. When you got no money, what else are you gonna do? So you just resort to crime? Te kaumā whetū tau te pakeke o Gino Tauteka, he tata ki te ruarau tāra tana whiwhinga penihana i te wiki. Engari ko ia tētahi rangatahi ka raru pea i ngā whakaritenga hou a ngā hinara. It'll be gutting because I like being independent myself and paying everything myself instead of having every other person do it for me. Take your other hand off the seat. Engari e ai ki te toi hau o te kaunihera rangatahi o Kaikohe a Chris Huriwai, he nui ngā painga kei roto i te kaupapa. I like the idea of limiting things you can buy, like not buying alcohol, not buying cigarettes. I think that's a good idea. Ko Chris te toa o te ao ki te eke wira tahi. Ko roa ia e mahitahi ana ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te hapori ki te whakahihiko i a rātou ke kore ai rātou e taka ki te he. I think it's important at a primary school age to introduce them to things that they wouldn't normally see, so when they get a bit older they're more open-minded to trying different stuff instead of just the controversial things. Nā reira kei te tautoko ngā mātua me ngā rōpū āwhina i te hunga taiohi i te kaupapa penihana hou a te kāwanatanga, engari anō mo te hunga taiohi kei runga i ngā tiriti o Kaikohe. I was thinking of going on the youth benefit, but yeah, I don't like the changes that the government made and stuff like that. Ka tahi anoa Quincy ka eke ki te kauma o no tau, e a hei ana ia ki te tono mo te penihana taiohi. Oh yeah, I heard about that, and they'll give you a card for your food and that. Just keep it how it is. You know, it's good how it's working now. Kei roto te mana ināia nei i ngā ringaringa o te hunga mā tātahi. Roihana Nuri, Te Karere.